Tapi wadah semayangnya golom tadi cara semayang. Wadah tajak beut baru tadi puma semayang lo 15 tahun salah gadup. Nyan na mu'ah. Kanya menat hana mu'ah. Pujian hana mu'ah. Awai gitu wajib jak beut dengan semayang. Itanya awai dah semayang le duduk jak beut. Menat. Pajan awai wajib jak beut. Hai wadah segolom balik ka wajib ya mernau ilmu cara semayang atau cidra urang balik po 10 hurau. Entu kemudian semayang leho. Po 10, po 11, po 12, po sanya lehjimnya wajib pakai wadah kemernau cara semayang. Hana kemernau ge semayang aja juga nyan. Entu wadah semayang batek wadah leho bagi oh masalah aku semayang leho lembono. Nya hana si wajib semayang lain. Nabi katanya gutron dari Isra Mi'raj subuh merupa semayang. Pakan hana semayang galam jiwa ge. Leho baru semayang wadah tron Jibril ge pernau. Ya benar. Dimai tanya kan deh kan jik selalu preh tron Jibril. Bagdanya hana lagi tron Jibril karena kahlu ge puarih ilmu Nabi bak para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama. Maka buna wateban balik tu degedi hana tayak beut segala balik. Wateban balik tu nya segala merupa wadah semayang ya murna ju cara semayang. Hana ta murna ta semayang tu dalam keadaan salah nyan hana ge pema hana ge pemaah. Man long nalun semayang nyan hana ge kira. Urang hana semayang dua macam. Urang hana semayang dua macam. Tarik salah keun. Urang kubah semayang dua macam. Yang pertama tariku urang tinggal semayang aslan, hana semayang pun kod. Hana semayang juga nyan. Yang kedua urang hana semayang hukman. Makna hukman ge semayang naik kanyan, tapi hana sah semayang ge. Nyan urang kubah semayang si. Man bak hukum urang hana semayang. Menyamenan sama dengan wajib jak beut mengaksah semayang tu. Menyahana dayak beut kakak hana sah semayang tu. Nya